دما خوش تماشاوان چارپل مدیا ایروجی ام دبوری روجا گرم لهمبری ونه از سر ناوی مالباتا چارپل مدیا سلام و رزگرتن خوش بو و همی تماشاوان چارپل مدیا دکم ام هیویدارن و دمه پیش روجا گرم و دلخوشی به هودورا ببورینن. قاسم اجي به آواکی هستن کردستانی تلاوی خوش تماشاوان رادشینم هیویه مخورتن اف 100 سالا 21 و به 100 سالا کرد و کردستانیا برا کس هیویه خواهد کتنه که هر دم دیرو که در روز تنگ هنه روز خوره هنه پیش روز آمه ام هیویدارن و تشتی باشه بند جارک دن سپاسیا و چارپل مدیا تمام تماشاوانان گل تماشاوانان بگمان هفته دا گرتیه به بویارو کریارو او روزانه خوش و نخوش و و هفته جالی دوزا کردستان فا پیکاتین جدا هنه یعنی هفدیتنین جبو یک رزی آواکرنا یک رزی و یک دنگیا نتویا کرد دانوساندن نابلا پارتین کردستانی الباکور کردستانی هنه و کسایتین روشنبیر و سربخواین کردستانی دانوساندن نابلا وان هنه همی کار و خبات جبو آواکرنا یک رزی و یک دنگیا گل کرد ملت کرد باکور کردستانیه دوی دما هشتیار دا ام هیویدارن وان دانوساندنا به دمکی لستر بگیشن انجامه که ام کردستان باکور هم دواره هفکاری و کارن هفبشتا بگیشن انجامه که باش و هم جی آواکرنا سیوانه که جبو دوزا کردستان الباکور کردستان بگیشن انجامه که دوی وارده کار و خباتن هنه ام هیویدارن سرکبن دوی لسفه هشتیاری زانن لباکور کردستان سردانه کی تایبت جرزه در پیکات به هفته هیئت کی به سروکاتیا پارتیا ولایت پارێزên Kurdistanê birêz Kek Mustafa Özçelik û du alîkarên serokên partiyê Mehmetcan Azbay û Wahîd Aba û hevalekî din ji serokatiya Partiya Welat Parêzên Kurdistanê Qasim Ergun ku ew jî beşdarê bername me bixuye serdanekî birêz Kemal Burqay kirin. Temaşavanê me herçend Kemal Burqay nas dikin Kemal Burqay ji salên şêstî ve di nav tevgera Kurd û Kurdistanê de bi hawayên cuda cuda bejî kar û xebatekî demdirêj kiriye hem dema tîpê da ku wê çaxê di nava Kurdistanê da aliyên Parti Demokratîk Kurdistan hebû û aliyên tîpê ji aliyên şoreşgerên Tirkiye ve hebû de serkirdayetiya tîpê da jî cî girtibû ciwanê wan da cî girtibû kar û xebatekî weşangeriyê jî salê 68 wan ve pêkanî bû lê 1975 da partiyekî bi serê xwe ava kir Partiya Sosyalîsta Kurdistan ku wê çaxê navekî dunê bû jî lê demajoya wê heya îro jî didome duî warî da wek hemî rewşenbîrên Kurda êwê demê bi taybet jî Kemal Burqay wek mervekî kevnar welatparêz û xwedî tecrübe bandora wê li ser aliyên partiyan heye yani bi taybet hem Hakparê rasterast û hem jî pesekê jî herçend pirs û pirskirêk hebin jî bandorekî li ser wan kadroyan heye Partiya Welatparêzên Kurdistanê biryarekî send ku ji bo van kar û xebatên Kurdistana Bakur hene û pirskirêkên nava hinek partiya li Bakurê Kurdistanê wek mervekî xwedî tecrübe kevneşop û bandora wî li ser hinekî aliyan jî heye karibe divan wera ji bo nêzîkbûniya partiyên Kurdistanê da rolekî bandorekî bilêze û serdanekî wî kirin û hem rûmetekî bidinê hem jî alîkarî jê bixwazin ku ew jî dewra xwe di vî warî da karibe bilêze
و دو واردات شکل ملی پارتی ولد پارتین کردستان جی آلیکار به جیرا اوه سردانه ارنی اکبو اجا دو واردا یک بشتار نوی بخو قاسم بخو تبوی هنا کیش رو بر سروی واری بکه بریاکو هم در باسن روجاو دنه ببن افجیج برکو جبو دوزا کردستانی و یک رزی و یک دنگیا کردستانی نزیکبونیا پارتی و رئیستان کردستانی الباکر گاوکی گرینگ بوش باوی ام راکیش رو وکن سر بکن بله جارکدن سلاو خود شینم تماشاوان را بخوازم که وقت اونجا دزانم بلکه وجبیر که 8 سالیا دامزرانه پارت دموکراتا کردستان ایرانه دوی واریدا مجدلو جان دامزراندن و حیائی رو خبات و پارتی و جانگوری و شهید و پارتی که دوزا کردستان دا شهید بونه برزداری ام ببیرتینن و وانا پارتی آوان پیروز کن براستی جی کی گرنگ ہے دیروکا کردستان دا جی پارت دموکراتی کردستان ایرانه و خبات گلک باش کرنه کمارا کردستان آوا کرنه او آلا کوه روژه لسر مجلسا کمارا کردستان بلند کرن ایرو لهر چار پرچه کردستان هدی لباد به تایبت لباشور کردستان به دست سروک برزانی که جعالیه قاضی محمد و هاتوداین ایرو او آل بخواه دست کرده دایا کرد لسر ولات خواه ده هرکینن اواجی جی سربلندیه جی رزگرتنه و جی سلاوه بخواست اجوه داره دست بکم وکیدن و باز کرد براستی ایرو پشتی به پیواجوه و پشتی ویشش مه داویل باکور کردستان و تایبت جی او جالانو مهپه و آک پارتی تکلیوانی که جبو چارسری کی ته کرن او چارسری تابع دولت جعالی خوا وک دولتک بهترور ناولد که و آلیه دجی پکک و جالان جی وک امبیجن پیواجه آشتی و براتیه ناولد کن تابع دوه ناول داته خویان کو یعنی کدو و برهمن کردستان باکوری 45 سالی بدرهوا دبه که اون جی دزانن تماشاوان مجی دزانن پکک واته هات دامزراندن مدزان بود چوات یا دامزراندن جعالیه کیوا و چوا و انجاموی لیبل واته درکت جبوت سیرا خواه لکردستانیات که و باندورا کامازن جی پارتی کردستانی دن که بشاره چکداری دست بکر و بناوه امبیجن کردستان که یک بوی سوسیالیست و نظام چه دست بکر مخابن نقطه کو ایرو هاتیه جی کو مروی وی فکری یا جی و رمانه شرمزار که هاتیه و نقطه جبر کو وان بدل هاتن داین و انجام کو ایرو پکه او جلان هاتیه جهف گلکی دورن دوی کردستانیه کو دوی فرق دانه و مسئله تشیر بکن طبی بخوجی و همی کردستانی بلکی صدی نوتو یه مرد کاره بیجه لهمبر شربن ادخواستن که شر را واسطه پکه خفاس کرد وی آوایدا هم بخواجی پشتگیرید کن لفکر و رمان او جلان و هفبندی و هفکاریاوی دولتا ترکیه را کود خوازه مسئله چاره سر که مسئله نه چاره سر کرنا پرسا کردو کردستانه مسئله جارک دن جبو فتساندنا مسئله کردو کردستانه جارک دن خود کرنا دولتا ترکیه و امبیجن پشتگیریا کردایی که ناو آپوته کرن جارک دن رول دولتا ترکیه ناو جوه جغرافیای دا مازن که دوه مرف وی تشیر که اول همبره وی آلترناتیف کردستانی خورد که جواب وجی باز کرد ناوان آلترناتیف دا پارتیان کردستانی لگوری امکان خود خابتن پیوکجی یک جوانه براستی که نها به خباتین خو و به فکر و رمان خو نقطه کو گره لی بیا جوه نقطه دوره جبوی لازمه لهمبره به پیواجه خط کردستانی کو امبیجن خط او جالان و حزب الله خارج
هر یدنا جبو چند خطين كو كردستاني خلدور اي بجبين وك يكجي وك هبونا ملت كرد يكجي وك رسمي بونا زمان كردي ياجي بردوام فرمي بونو او زمان پرورده به زمان كردي به زمان دویم و ناو كردستاني وره قبول کرن كردستاني بناسنامه خو برحتي کاربن ام بیجن خبره خستن بکن کسین سیاسی د حبسا دا ورن بردان ناو باجاو گندو و باطن کردستانی هاتنه گوراندن ورن سر اساسی خو جبو وان تشتان و جبو تشتن عاجلتر و جبو کو خطا کردستانی کو امریکا کردستانی تیگ نچه پیوسته کرد نزی هفدن دنابه چرچوه دازی پیوکه جی جبو کوره و به ناو وان پارتی و هیزن کردستانی یا جی رخصنین کردستانی جارک دن نیزی هفبن خواست کو چند خبات اندنی کو حتی نهات نجرباندن که دست باوجه وان کسین امکدارن دوزا کردستانی کو سالان امکدانه روسیه کردانه و فکر و رمان وان گلک جیا قبول بارن جوه داره دست پی بکه که اوانا جی ببین پیشکش جبو هفکاریا کردستانیا یک جی بریاردان که برز برقای را با آختن اره کمیسیونک چه بو جناب پیوکت سروکاتی سروکه گشتی برز ارچلک دا از بخوشی بشتاری و هفدیتنه بوم هفدیتن براستی جی دناو اتمسفرکی ارینی دا در باز بو belki hene Kürdistan'ı jve narazı bin ya jî bêjin carek din tiştên kevin ew dikin lê em bawerin ji bo ku ev xeta Kurdistanî xurt vel hemberê demê û ocalan û vê pêvaja Tirkiye pêwîstî bi gelek kesî heye heta pêwîstî bi her kesî heye ku dixwazin xeteka Kurdistanî xurt bibe burkayî jî diviya wayî da bi rastî gazinê xwe و او که خو کرج ملت کردیان پارتیان سیاسی کو لازمه او جیتشته هم فکرن گفت کو لازمه کردن کو خطا کردستانی دانه که من ستاتوش با کردستان با کرد خوازنم دیگره نه دوی حالی دامونه هوقاس جوان هوقاس او نبونه ضعیف نبونه دور دا رخنه فکر و گوت کو تشته بکه سرمنه دبکم yani براستی جی گم امد دیو که خدا گرک جارک حودای ام یکی که کرده چه بکن ام سر نکتنه لنای و مانت کو مرو دوی بیچاره و یا بهوی و işte بکه سرمن تایبت yani eder دوره کو من باورن یا تاثیرام سروانه hatta ویجی گو ام وسایت ناقص سر پاسیا لبله تاثیرامه ارینی چه به ام باور کن yani heviya me ev ko carek din hun dizanin yani raya geçtiği zaman raya Kurdistan'ı dizane ko mesela hevkariya da hak park çeki embejin süst bu ya sebebi için de beraber ve khanezi hevkari yakitiyanet kir demek ki xwestin bu pevakera yakiti ki çekin tabi pevaker got ko yani yakitiya me vatene ve tiştek para zede puaneki ereni neyine lazım madem ki ev atmosfera yakiti ve hevkariye çe bu ve em partiye edin u rekhsne edin arazi hevkari ki çekin kemani parti ki şemsiye kodkarı ve em bejin de helbijartna da je bo dem parti u xuda pare alternatif millete kurdi ko çine ser sundoke wan be alternatif ne hele dur raji kemani dengeki çine binave Kurdistaniya dengeki çine meclisa Türkiye yazı helbijartının heremi da dikarı ve roleki baş bigre koşare deryan derse. Armanc ev bu em hevidarın ko ev buxarat işte ereni bine yani ev em karın bejim ko ev hevditin pozitif bu ve işte baş eder. Bele. Naha gelek kesayeti aliyen Kurdistan'ı da yani eko senave partiyan tevdigarın evin ev kasap perçebunu evi ve
خودی درکتن میراث خودی لمیراث درکتن دنوا دادگارن tabii ev şaşiye ki mazene o dibe eğer perçebuniye و جفکتنه جی جبر ویجی مثلا بعینی ناوی گلک پارتی هنه لباکر و لپرچندنه جی گرچی وهایا او جابد دور درد کبن وک پارتیا ولات پارتیزم کردستان ده بیان خود اجت بشه ام دماجویا یا جویرسن همی تکوشینن کرد کردستان چبونه ورسه همیان yani çe nabe bu eristarî xwedî derketin ne mane binavaye mane ew hêvî û daxwazê wan li dora wê hêvî û daxwazê li ser doza Kurd û Kurdistanê em çi qasa karin bikîjin hev û dû ne ku mezinekî me kalkekî me ya bavê me di filan partiyan bêvan partî da xebitiye em bûn xwediyê wê ne ew eristarî xwedî li dozê derketine ji bo wê yekê jî yani yekîtiyên siyasî da لازم ايكون اسكي هبدو دفكرن وكبدو خدي برنامجنا وكبدو خدي هيفين تقارن نوا بارتيا كده نوا وشل برابر تقارن ببنيك يك بارتيا كي ابا بكن اويا مثلا اوي تحق باري اني زمان يك كتاخوزا يكتي ببكرا ببك بارتيا كي بناوي كردستان قدوي والده يكتي كي سياسي بيش بگمان اکو به نام پارتین کردستانی هنه دکارن به همی عرب پوکه و یکیتی چکه و نافجی نگرینگه تنه به نام کردستانی به نام پیشی و پاش کردستانی نگرینگه بچه ناوی به دکاره بکه لی پارتیا و حق پاره که پارتیا کی گرانی خوشبور جارتنه tam پارتیا کردستانیه گرانی آوه جبور بجارتنه او دکاره به بنگه کی سیوانی یا جب وقت پارتیا کی سیوانی چه به بویرات کاره یکیتی اوه بکه که او aldی چکی جابو تو جدان او گنگشه کی سرت کاره چه به از باور دکم yani واره اتفاق او هفگرتنا دا پارتیا که هنه پرسکره که اینا باوانده تلت کارن اتفاق بکن دوار دا کارو خبات تکرنه جبو پارتیا کی سیوانی حق پارجی تیدا و کسین درواین سیاست اجتدا و پارتیان کردستانی جی به پیشگیری آوان و هفکاری آوان پارتیا کسیوانی کارا به آوا کرن کارو خواتا کی دور دوره جرا حاتیا کرن تکرن جی امی بیدان دویواری دا گاف بناویتنه دویواری دا حق پار نزکایی نشان بده و واره اتفاق و هفکاری آداشی بگمان کار به تکه به ناف هفکاری آجی Kemal Burkay دوی داد کاره yani bandora ki ve hayır servan partiya betaybet pesaki ve hakpare دوی da mevidarın şeki erini be tebasa vekir salvakerin partiyen Parti Demokratik Kurdistana İran'ı o Irak'ı bekuman pişti şoraşa İran'ı şunda Parti Demokratik Kurdistana Irak'ı de tekoşina نتوی کردستان دا بو هیمه کی گرینگ و حیانوها ددومه آواکرنا اوتونومیا سالن هفته دا و هر وها دا آواکرنا دولت هایی دولت فدرال کردستان دا جی تابی بگمان یعنی که و پدکه هیمه بنگهینه و نابره دا خبره که خوش دی مبیست که لسر آواکرنا حکمت بدرنگی بجی لحب کرنا کی آتیه کرن ام ویدار نوجی بسر کفه و سالوه گرا سروک بارزانی بوجی ما گفت پشتی او بکن ام مجدر و جان پیروز کن سالوه گراوی و پیوستیا کردستانی به جیانه کیویا دریج و به تجربه وی دریج و او هیا جبو همی پرچین کردستانی انندک کار به باندورا کی بلیسه جبو ام چاوال باکور یکیتی و یک رزیا کردستانی دپارزن ام هفینه که چرچوه هر چار پرچین کردستانی دا نزیکبونیه که سیاسی هبه انندک هفدو ناسین و انندک ریبازه که به هفدورا کاربن گابا بیشن حساسیتین کردستانی بدن پیش و تکلی پیوندیه که رسمی هبه نابنا همیادا هرچند پارتی جدا وکم لنرنامه به همی پارتیا را و دوستانی دکن و تکلیه نخوشن لی باوا کی توایی پیوستی به
رێخستنێکی نەڕا سەراز باندۆرە لەسەر پەرچیان بکەژی لێ هەلوەستن هەبەش دووارێ نەتەویدا بگنیابوو دوژی باندۆرە سەرۆک بەرزانی هەیە ئەمێوی دکن و ژیانێکی درێژە خوازن براستی دixwazim em dîsa kekbaran yani em ji ber ku ewkekî Kurda heye ya Tirk yani navnetewiye gotinek pêşiyev navnetewiye divê herkes devê derê xwe paqij ke ew ê bajêr te paqij ve ya gund divê ez dixwazim carek din em vegerin mesela Bakurê Kurdistanê ji ber ku berî her tiştî em perçekî ji wê axêne û ew ax nehatiye ew axa pîroz nehatiye rizgarkirin ser tiştê her Kurdistanî farz e ku ji bo rizgarî û azadî û serxwebûna wî welatî bixebite ji bo wî dixwazim carekan em zibin Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê gelo ka li hemberê ez bawer dikim pirsekî wa jî niha hat berçavên ket li hemberê vê pêvajoya Ocalan û MHP û dewletê ka gelo xeta Kurdistanî di çi rewşê de ye çi dikin dixwazin çi bikin ya ji bo ku xurt bibin lazim e çi bikin em hinekî jî behsayî bikin gelo ew ê baştir bi ez dibêjim pêşî em divê em ji bîr nekin yani em her bizanibin ku welatê me dagir kiriye yani somirgeya Tirkî dibêjin lê dagirker tiştê ku bi destê xwe nikarbûn bikirina îro bi destê Kurdan didine kirin divê em vê derê teşîr bikin eger em vî teşîr nekin nayê wê mane ku em ê ser hinek siyasetan yan hinek partiya ser dijîtî û dijminaya wan siyaset ava bikin lê heger em teşîr nekin heqlîbûna wan di nav civatê de tê qebûl kirin ew jî ji bo pêşeroja Kurdistanê xeterîkî mezin xweratîne ev jî çi ye PKK û Ocalan e divê em Ocalan û PKK bi awakî eşkere bê tirs bê fedî em teşîr bikin ji miletê Kurd re dîsa dibêjim ne ku em ser neyartiya wan siyaset ava bikin ji ber ku neyarê me ku ne dere û betêra me wan teva dike em dikarin bi wan re neyartî bikin lê niha dîsa dibêjim yani tiştên ku eger dewleta Tirkiye bixwesta bikira û nikarbû bikira çend cara xwest bi destê PKK bike û ser jî ket herî dawî meriv dikare bahsa hendeka bike ez zav nakim me ewkê paşî ev di vî hendekî de eger PKK nekirine hencet yan PKK riya dewletê xweş nekiribuwa kêmanî wê hevqas tehrîbat û kuştin û şewat û hewqas di hereketa siyasî de jî wê tehrîbatek wa çênekira ji bo vî divê em bizanibin ku ew ê wê rojê van hendek û barîqata bûn sebeb îro jî bi hin sebebê din dixwazin doza Kurd û Kurdistanê têk bibin yani belkî ji hinek Kurdistaniya re ya jî sempatîzanê PKK re xerîb were lê divê em wana jî qanî bikin ku her tişt eşkere yani eger meriv nemirî dibe mejiyê meriv ne dibinê ewkek dabe ne dibinê bandora tiştên neyînî dabe ya jî ne fikirê ku em bêjin meriv girêdayî hinek fikira be ne xwedî fikir be nîn be her tişt eşkere ye yani Abdullah Öcalan û dewleta Tirkiye MHP mesela MHP do di pêşkeştiya wilayeta Stenbolê da li vê derê çend wilayetê xwe civînek çêkirin ser vê pêvajoyê eşkere gotin xetê mey sor çar madê pêşiyê çar xalê pêşiyê Kanûnê Esasî ne xala çiliyê xala şêstiyê yani ji xwe gavek li van xwedî hat derketin ji bo Kurdan mixabin Kurdîtî jî tune yani qebûlkirina Kurda jî tune ye eva xetê wanî sor ev bin xetê Ocalan jî xetê Bahçelî ne baş e xeta Kurd û Kurdistanî el Kurdîne ji bo wî lazim e li hemberê vê xetê bi awakî demokratîk miletê Kurd nerazîbûna xwe nîşan bide di kolana da nîşan bide di sokaka da nîşan bide û barê giran û ferzîtiya mezin dikeve ser partiyên siyaset partiyên Kurdistanî ku ji xwe re dibên em Kurdistanî ne bira tenê ne bira ne tenê bi lewha û bi ewka bikin divê eger rastî ve divê em li ser çend xetê Kurdistanî werin ba ev nekevin teferruatê îdeolojiyê û li hemberê vê pêvajoyê vê carek din ya jî em doza miletê Kurd nexne xeterîkî mezin heye li pêşiya me çend cara hat tecrûbekirin di van çend salê dawî da
لێ دەبێ ئەم دەف جوان دەرباسبوویە جی بەردن ئەم پێشە ڕۆژە کورد و کوردستانê birênin eger em nerênin eger em alternatîfekî Kurdistanî hem ji bo Kurda hem ji bo dewleta Türk dernexin em masekî Kurdistanî ji bo pêvajoyê ji bo çareseriyê ava nekin em nebin tarafek wek Kurdistaniya li hemberê dewleta Tirkiye û li hemberê fikrên Ocalan û PKK mixabin em milletê Kurd Bakurê Kurdistanê ji xwe bi ecele bi awakî bazdeke bel bi asimilasyonê ve çe 5 salê din wê berxwe nede ev millet wezîfa me tevaye dibe hemî Kurdistanî giringî bi nevêderê ji bo wî mixwest em vegerin Bakurê Kurdistanê. Tiştekî din jî heye aliyên Dem Partiyê ve bi taybet de hinekî derdorên Tirkava jî Partiyên Kurdistanîya wek ew ê dibînin. Yani dijî vê dem ajoyê bi her hawayê dibînin. Lê Partiyên Kurdistanî heyan wiha vekirî dibêjin ev pêvajoya ku heyî warê ew ê da hemî piştgîrin ji bo çekdanînê. Şer û tundutûjî ji ortê rabe hemî piştgîrin. Em hemî piştgîrin. û em dixwazin ev nigekî lez bi dawî bibe şer bê rawestandin. Lê em li hemberin ku evê pêvajoyê wek çareseriyekî pirsa Kurd didin pêş ev xelet e, ev çewt e. Yani vê demajoyê hanê ji bo pirsa Kurd tu gavekî di rojeva wê de tune. Yani ev komisyona ku li parlamentoya Tirkiyeyê hat avêtin û çareseriya pirsa Kurd jî wek vê parlamentoyê tê nîşandan ev parlamentoya ku zimanê Kurd nas nake, hebûna Kurd nas nake, hebûna Kurdistanê nas nake. Zimanê Kurd wek zimanekî nenas dibîne ciyê çareseriyê nine bêguman çareseriya pirsa Kurd nine. Yani îtiraza me vî warî dayîn. û ev komisyona ku hatiye kirin jî ev komisyon tenê korê ku resmî hat diyarkirin heyan wiha me zanibû lê niha hat diyarkirin komisyon wezîfekî wî taybet heye. Ev gerîlayên ku çekdeynin wê çawa entegrê Tirkiye bibin, çawa derbasê Tirkiye bibin û têkev nava siyasîtê nava civakê em piştgiriya vê dikin. Bi gavekî lester vêya bêkirinê. Di zindana da girtiyên siyasî hene gelek girtî hene, neheqiyên mezin hene. Ev komisyon wê rêyekî rêbazekî ji vanera bibîne, yani vê daye pêşiya xwe em ê bidarin rêyekî bibîne, ev jî baş e. Lê mesela ev komisyon û vê pêvajoyê ji bo pirsa Kurdistanê tu gavekî li pêşiya wê tune eger astengiya çê neke, yani her gavekî erenî li pêşiya wê tune duwarê ew ê da pirsa Kurd û Kurdistanê da. Mesela demokrasî û ew ê tamam nava Tirkiyeyê da birastî gelek yani li hemberê Kurda bê li hemberê xwe jî ne demokratîk gelek tişte ne diwan gava da gav bavêjin tamam. Lê em Kurd û Kurdistanî partî û rêxistin û kesayetiyên Kurdistanî ku doza Kurd didin pêş ev ne karê me ye em dibînin ne ev komisyonu ne ev demajo û ne ev ê xizmetê ji vî re nake. Yani yek jî Abdullah Öcalan dibe ne federasyon ne otonomî ne çand û ne tiştekî ev ê tune milletê Kurd wek goristana çand û ewa dîrokê ye zimanê Kurd zimanekî kêrnatî ye. MHP tiştê ku divê civîna xwe da got jî tiştekî derve vî van tiştana negotiye. Yani divê destûra ku heyî gorandirên her çar madde pêşî 46 tev negere. Ji xwe wextê ev tev negere, yani tarîfa milletbûnê li Tirkiye tev negere, maf û heq û hiqûqên Kurda di destûrê û qanûnê da bicî nebe. Yani wek heyan wiha ye belkî ew ê yani piçekî ew dibêjin ya polîsên hişk û polîsên nerm ew ê demdema derbên lêdanê hişk bikin derderan nerm bikin. Yani piçekî wê nerm be. Nerm be jî bira nerm be. Yani baş e belkî em dengê xwe bê dikarbin derxin. Dî wayê da erêniye. Yani wekî din evet. Lê wezîfa me çi ye? Wezîfa me şert çi dibe birav bibe? Rewş çi dibe birav bibe? Rewş giran bi ansivek be em Kurd wek milletê Kurd li dor daxwaz û xwestekên xwe karibin yekdengiya xwe çêk. Yekrêziya xwe çêkin. Derdê me êşa me ev e. Ji dîrokê ve heyan wiha ev e. Em Kurd
پێویستناکە بەلاو بن مادەم دەردێکی مە هەیە خواستەکەمان هەبەشەنە زۆر وان خواستەکە لازمە ئەم یەکدەنگی و یەکڕێزیە خۆ بکەن چ دووارێ هەفکاریادا بێت چوارێ یەکتیادا بێت چوارێ سیوانێدا بێ دوی واردا کار و خەبات پێشیامەیە ئەم وەک پارتیا وەلاتپارێزیên Kurdistanê be wek weşana ku zindî em dikin hebe weşanên birêxistinê vagirêdayî em amade ne divî warê da kar û xizmetên ku têke veser milê me ew ê erkê xwe pêk bînin divî warê da em gazî bang dikin Kurdistaniyan kesên serbixwe rewşenbîr hunermend siyasetmedar divî warê da gerek her yek kesî destê xwe tê xepin kevir ji bo vê dora vê dozê bigîje hebûdû çi destê wan were bikin cudabûniyê hûn nedin pêş hevbeşiyên xwe bidin pêş em karibin dengê Kurda bigîjin hebûdû em karibin hêza Kurdistanê bigîjin hebûdû ku xwestekê me deng derxin em bin alternatîv em bibin dengê Kurd daxwazê Kurd jê re bin tercüman wergêr ku karibin di warê doza Kurd û Kurdistan de gavekî berpêş erin bi vê perçebûniya xwe em nikarin tu gav bavêjin li mala xwe rûniştinê em nikarin tu gava bavêjin Kurdistan bi tevayî wek bêrêxistiniye civata me bêrêxistiniye em lazim e bigîjin hebûdû Kurdê xwe birêxistin bikin di her baran eger bê bîra we gotê ev pêvajo dest pê kir pênc şeş meberê û piştî daxuyaniyê o calan bi rastî bartekek tepkîkî gelek mezin çêbû nav civata Kurda Bakurê Kurdistanê nav Kurdistaniya da bes tê gotin ku navî di sê meyî da ji bo ku Dem Partî carek din tebana xwe û xelkê îkna bike li pey apo bikevin 2000 civîn çêkirine 2000 civîn çêkirine bi vir û derewa carek adin millet vedgerînin pey demê û pey fikir û ramanê o calanî ku ji bo Kurd û Kurdistaniya pûçe bi rastî vingî vala ye gelo ka me çi fedakarî kiriye me çend civîna çêkiriye ji bo em teşhîr bikin vê pêvajoyê o calan ku ji bo Kurda tiştek nexwestiye û naxwaze tiştê dixwaze her di aleyhiyê Kurd û Kurdistaniya de ye lazim e û pêwîst e her partî her şexsê ku ji vê pêvajoyê neraziye bi awakî aktif fikir û ramanê xwe nêzî hev bikin û pratîkê de werin ba hev wekî din ti çare tune ye heger ku ê ku vê pêvajoyê rex nebike gere aktif bikeve nav hevgirtinê nav yekîtiyê û ji bo yekîtîkî Kurdistanî xurt bibe gav bavêje ya nexwe herkes ser sosyal medyayê ya li mala xwe nerazîbûna xwe bîne wela tiştek jî nabe ev 2000 civîn çêkirine heya Oktobrê de heyanê meha cotmeyê wê 2000 jî çêkin wela ê der û dorê me jî wê bibin dîsa pey o calan hema hiç nehewce em kes kesiye bikin ji bo wî eger ne derewe kesên ku li hemberê vê pêvajoyê van fikir û ramanê o calanî ser Kurd û Kurdistanê li hemberin û xeterî tê de dibînî divê werin bav vê rêkî bibîn werin bav û weta xwe hêzê xwe bikin yek hem li Avrupa hem li Bakur hem li Başûr li her derê kîl kur hebe ji vê pêvajoya fikir û ramanên o calanî ji bo çareseriya vê pirsgirêkê nerazî be divê werin bav ê dinê tev pûçin yanî ji bo wê divê em bala xelkê bi tevgêrê xwe bi hereketa xwe bi gotinê xwe bi her awayî bi kiryarê xwe em divir da xizmet û emekekî baş bidin ya nexwe têk diçe em 5 salê de jî paş dikevin niha civînekî ew ê hebû Dem Partî û tabî civîna Alawiya li nava Tirkiyeyê ew ê hebû hem Dem Partî beşdar bû hem CHP beşdar bû li wê derê hem Dem Partî û hem CHP beyanên diyar kirin di her du beyanan da jî ku CHP got 29 made me pêşkêşî vê ew ê kiriye navçiye ev komisyona meclisê kiriye ji bo mesela çareseriya vê pêvajoyê ew ê min wiha çavekî lê gerand yani ew 29 made ku pêşkêş kirine yek madekî tenê behsa Kurd tê de kirine lê tu pêşniyarekî piçûk jî ji bo pirsa Kurd ku karibe endik gavekî berpêş ve tiştekî tê tune yani ev hemî madê ku pêşkêş kirine ser rewşa ev
تركيا وتونجيا كو بحكومة بيكتنا هناك سر راس كرني وانادا يعني درباوي تشتكي تايبت اوكي بكرداوا تut تشتكي تنا ادم بارتي تنقراني دا بكتاشيا يا بكتاشيا ايكو كوكا علوية راكر ديني علوية قهران علويتي يا راستي ج كوكاوي دور خست تنك خست خدمتها ترك وتركبونية ل في جغرافيا هاني افا بكتاشينا يعني دوالي داجي وك بارتيا كي تعمل كو بيجا طب نابجا عشان خو ونابجا بارتيا كردستانينا لدردور وان بزورت كبارتيا كي كردي او بفي دنگي وها بشكيريا كي مازن بدا بكتاشيا براستي او جي بالكشيه يعني بكتاشي بون لازم كردزانه بن دناوا علويتي دا بكتاشي ليستيكي كي اوي ابو تركا دناوا كردا دا كوي ديني عشتي خوش كوكا خوش راي خو دور بكن خدمتك كدنه دا دو وارداش راستیش یعنی دوی پیواژوی دا جبو کردن با کردستانیان دو اوکنه دو تشتنه یک جه خطریه یک جه فرسنده یعنی دوی معرف خطری ببینه او بزرینه فرسنده جبو کردستانیا جبر کو براستی یعنی دولت ترکیه با آوای عبوری سیاسی جواکی سیاست دروا تک چوه دوان تشتادا آلیه مثلا بوپه یعنی پاروکرنا روشلاتا ناوین و گورانکاریا سینورا داجی گلک اوگبیه تک چوه ترکیه نزانه چبکه جبو کردستانیا فرسانتا گرد ام بزورین فرساته وی یا نخواه اوه جارک دن و فرساتا مجدسته مبسین و جبو ما خطری کی مازن بینن اید دو هم زانی یعنی مثلا CHP و اقتداره هیه اوجی بخزکا مازن بردوامه هر روز اپراسیونه دوجی شاردریا بیولی قدر چل کسی گرتن چاف شاردار جی نودایه او اپراسیون جی بردوامه اوانه اصلا تفج بو ما جبو کو ام یکیتیا خو چکنو او دولتا ترکیه نها به هر اوای تک چو ام کاربن خورتر ببن لازمه ام بچکجی یعنی هنکی دیجی زوره بدن خو جبو یکیتی و جبو کولانا و جبو خبره خستن کردن و جبو پشتگیری ملت کرد جبو سیاست وانا ام هنکی نجی برخو بدن امکانش خورا چکن خودگیجی نگل یعنی ام جبو ما پرسنته که یعنی خود بیجم یعنی اره ترک تعداد تکتونه به هر آوای لیو دیسا بسایا سره کرده دولت خو خلاص کن و شخورا امکان نو چکن به جغرافیای دا یک جیجی ام بیجم مثلا روجاوای کردستان گرانیا دولت ترک نه یک پرچکی جبه پیواجوی جی او هند زانن تماشاوانه مجید زانن و پیل جارک نپشتی او جوینک چه بود ناو کردادا جوین چه کرن مثلا تاوری خو این روزه داد وزیر دروای ترکیه سوریه جبو کو مرکز حکومت سوری نچه کردارا رونن الپاریسه او بردوامه اید دواج ناوه هفته دا تهدید کردی سال کرده اگر هون بی فکری خود بردوام کن هون جبو ما تعلقه اکو جبو ما تعلقه بن امی جبو کو ام جوان و تعلقه سپیسیا خوراکن امی هر تشتیب کن یعنی وکری تهدید کرد سته بالکه شو باش کو از بینم روزاوای کردستان روز بروز حسده جبن باندورا اوجاران امید دولت ترکیه درکه تکلیه خو به هیزن ناو دولتی را خورد که گرچه هنک ام ببینیم جوات دا هنک تام ترسوی دفکرین دبین نا او در آپوجین او در ناین از بخونه دوی قناعت دامه از دوی قناعت دامه که مخالفتا ناو پککی قندیل جی بعضا سادی سی چلته کرن و او جی دفج بردن ورن روزاوای کردستانه او الوره کردستاتو کی بدست کنه و جبن باندورا دولت ترکیه و آپو درکبن اشارت ویل گوری من هنه حال حاضر اسرائیل با آواکی تئوریک پشتگیری آنتکه پراتیک نظام چکاسه و فرانسا دناوی کاری دایه امریکا
وك هردم يعني هم بزمارقة هم للنالتخة جبركو تكليوان دولة تركيا خوشة دناب ناتو دا بهورانه و دمك بريج دانه متفقه هون لي از باور دكم كو اف تهديتا وزير دربا ونا باندورا كافاي مازن لروجاواي كردستاني نكه و كرد تشتج بو خراست تشتج بو ان فايده وي بكن او هدي هذا خو قوتا خو و دوستانيه خو هذا ناف دولتي بگرن وش دولتا تركيا جي دور ببن او محقق از نباورم کو جارك ادن ناوي ور ببه هر چقدر تئوریه دا ناو لیکربن جی سوریه عرب جمهوریت عرب سوری حتی اسلامی کرد حیانها روجاوای کردستان ودی چه فکر دبن برا ببن طالبا آدمی مرکزیتی کن یعنی نه یک مرکزی او جی اشارتن که کرد هنک تشتاب دست بخن و سر آخا که معنی دستداری کی بدست از دور داشتی دولت ترکیه نباورم کو تشتید بیجت کار بکن انها وزير الدربه سوريا حتى شيء هات شو انقره وزير سوريا ووزير تركيا بهبو دورة دركتن الهمبر روجنامه فانا بالكيش وزير سوريا الهمبر اوه حسده نرمتر بو وزير تركيا حشتره يعني سوريا برتر تركيا يكيتي ويكرزي ونظام شيء سوريا تباريزا افجي ديارة يعني تركيا جبو دسكتن كردا چه نبن جه هر كسي برتر او هشتيارة او خدي هالوسته او خدي راكشونه جبو ويجي بهمي هواي خو وبخبته كار بك جبو تشتكينا كبه دستي كردا قلت كبجي بر تشتكي قال لك عندك باندور وانك اجاب مثلا برسا كرد بيجن يا اوي اكل بدري خو نقار برسا كرد على سلب وكول درا الكار ديمقراطي بحق وحقوق اوي بتشتكي يعني نمعقوله الدنيا مثال كويتنا تركيا نافا خدا ديمقراطي ناس نكه تركيا نافا خدا ما في كردا ناس نكه تركيا ما نافا خدا كردا ببلشخينه وهبون ومليون انسان نبينا تركيا سر ناف الدين مثلا تقولتني خطبه بحفت حج زمان خطبه دردخه بمليون كرد لأوي كوبن بانتورا وان دادجين بزمان وان كاربا ديني او كمسألة ديني جي كاربا بينا زمان ويحقق حقوق الدربة أوي بباريس يعني بأخلاقية كي نافا في دولتك شي بيا دولتك بأصل وبفصل نايدي دولتا دولتا تركيا سياستا خوال سر تنبون و نیارتیا کرده آوا کریه جبوی بسر ناکمه برای تشتک بالکش دیجی بیجم بیرا تماشاوان آجی بخینم لسوری تهوی کی وان نمایش کسی نها دخوازن روسیای بین نسوری جبو روسیای بین نسوری او وزیر وانی دروای کواتو ترکیه چو روسیای نها بریار دانه روس ویورن سوریه بس نزانن کو روس جی ورن سوریه و دیسا تشتی او دخوازن بدست نخن ان زیده چبه یعنی وقت لازم به بلکی روس نحلن کو ترک کرداجی بخن بلکی جوان را فیده کی بینه جبر مخالفتی امریکای جبر کو روس و امریکا نلهفن لوره تسیره کی سیاست امریکای بکه لیبله اف سیاست ترکای ترک دو بیجن ها امریکا آلی منه که امی روسا بینن امی لور پشگریا روسا بکن از برم يعني اف سياسات اواني 100 سالي سر نيارتيا كردا بسر نكتيه وبسر نكواجي اگر بچك عقلي وان بيشروجا وان هبه جارك منو يكي ترك امر موسا گنگشي tartışma ki kir قلت ان تركيا بلاد كن مگو پرچت كن pardon مگو اري ولا پرچت كن لبسايا سر وان پرچت كن هون الا هيد بين پرچت كن جبوي و اف نخوشتينا و روجك ور سر و اف فوبيا و سر و اف تركيا و پرچت بمنطقه و بسياستا و و باور کنم هدی
نێزی داویێژی دەبن جارێک دن ڕێز و سلاوێ خۆش تەماشەوانە ڕادبێژم ئۆ دەبێژم لە هێویا مەبن هەفتێکی دن جارێک دن ئەم بە هەورا شیرۆڤە بکن پرس و پرسیارەی خۆشی حاضر بکن ئەم تێن خۆ بە خەبەرێکی دنێ وا بە ڕێژێکی ئەو بکەم کۆ خەبەر دەرکەت لە باشوورên کوردستانê Partî Yekîtiyê li ser avakirina hikûmetê li hevkirine em ê vîdarin nigekî zûtir ew bê avakirin û dîsa em dema we dibêjin xweş silav û rêzgirtinê xwe ji bo we hemî temaşevanan pêşkêş dikin em ê vîdarin bi xeberê xweştir bi rojevekê xweştir hefta pêşiya me bi nebûdû bi xêr û xweşî bimênin heya heftekî dî ڕۆژ باش li hêviya Kurdistanek ser bixwe